za Hrvoja odradio oko jednom prekrasnom turniru. Mislim da ovo možda bio i najljepši turnir od svih dosadašnjih. Toliko ljepote, entuzijazma i divnog tenisa. Ovo je stvarno bio divan tenis. Drago mi je da ste se stvarno u ovako velikom broju odazvali. Nažalost nema jedne grupe dame i gospode koji su slučajno ili imali nekih drugih obaveza, ali ovaj turnir uspio. Ja bih molio Dubravku da ona proglasi pobjednike i preda pehar, jer to ipak i zaslužila u krajnjoj liniji, to je njena ljubav. Nešto reći? Pa evo, u ovom trenutku baš sam zatečena i žalostna sam što je to tako, a u stvari mi je jako drago da se uvijek Hrvoja sjetite na ovaj dan i da bude tako puno vremena provodi ovdje ovaj turnir za njega. I još mi je drago što je ovaj turnir u humanitarne svrhe, to mi je dodatno drago. I drago mi je što sam ja isto odlučila nakon 7 godina skoro se vratiti na tenis. Sa Mićom. Makar i svi ligamenti pokucali. Evo, jako mi je drago i čestitam pobjednice. Mi stvarno je bio lijepi dan i jako mi je drago. Evo, toliko. Drugo mjesto Matajču.